салом ба тамошобинони имшаб лайв. Номи ман Муборис. Megamovie.tj – это абсолютно новый лицензионный видеопортал, на котором вас ждут лучшие сериалы и фильмы в хорошем качестве. И главное, трафик бесплатный. Для подключения набери звездочка 4001 решетка и смотри фильмы без ограничений. Мегафон Таджикистан. Кино начинается с тебя. имрӯз дар мемонем мо нафаре ки ҳамагон мешиносанд. Муин Ғафуров. Салому алейкум. Муин табатон чӣ гуна аст? بهترین. ман мехоҳам ки сараввал шуморо табрик кунам, зеро ки як муддати муайян мешавад ки шумо оиладор шудед. мо шуморо табрик мекунем, барои шумо хушбахтӣ хоҳон ҳастем. аз ӯ ромад камака. чӣ гуна аст як раванди наве ки дар зиндагии шумо оғоз шудааст, ҳаёти мустақилона, ҳаёти оилавӣ? خیلی خوب است که با طرفی که خودت که با در خانه عذاب میکشیدی ببینم ما که سپارسمن لباسای مشقیم چیزا ما مجمع میکردم واسه دیل پر که میرم تیار میگیرم اوقات ما مجلسم تیاره هم این چیزا وجه ما دست کشیدم وجه خانه ده هست. فقط شما aynı zaman фикри машқ боз ҳам машқ. барои ман мегуфтед ки айни замон ба кадом мориба омодагӣ дида истодаед? умуман рӯзи шумо имрӯзҳо чӣ гуна гузашта истодааст? то ҷое ки ман медонам тамринҳои шумо имрӯз дар тоҷикистон гузашта истодааст. تو ماه سپتامبر ما باید در تاجیکستان تمرین کنم. یکی تاریخ نباید از دست ندیم. آینده ماه سپتامبر من میرم دستبر در اونجا یکون تراوما نگیرم. ماه اکتبر باید ممکن که خیلی آدما دونن. خوش. با نفری خیلی باخوات است. کی است این نفر؟ شاید بعضی نفرها نمیدونن. بروسی خیگم در ارگانیزاسیون خوش. UFC برآمد میکنه. UFC. خوش. این سیم نمره بود. اوستا با فکر مغلوب شد تا دهم نمره آمد. در وقتی دهم نمره شدن است اوجه ویسی 57 کیلو رو از بین گرفتن. این 61 کیلو آمد اوجه در وان اف سی برآمد کردن در ارگانیزاسیونی که ما چمپیونشیپ. بله. در اینجا ما اشتراک کردم در اینجا برآمد میکنه. این رو یگان کس قبول نکرد با این موریبه نکرد. دیدن که من ارگانیزاسیون اوجه رفته استم با او ارگانیزاسیون یو اف سی ما رو مجبور کردن که با هم برآمد نکنی. یعنی که رقیب شما بنیاد پرقوت است. یکی نه. با دیدن مردم ها نه که ما باید تغییر بینیم. با دیدن مردم ها ولی شما فکر دارید که اون نفر رو مغلوب میکنید؟ انشاءالله. این خطر دیدیم باید نشانتیم. نور انتظار میشه. من فکر میکنم که این محاربه تقدیرساز است تا یک اندازه در زندگی شما. برای همین هم میتواند که بسیار چیز از مخصوصا آن همین محاربه وابستگی داشته باشه. وان چمپیونشیپ این تشکیلاتی است که شما طول یک چند سال شد با این تشکیلات علاقه همکاری دارید. چگونه با این تشکیلات عموما شما شامل شدید؟ وقتی پیش ما تمرین میکردم در ارگانیزاسیون هر جا برآمد میکردم. خوش. یک منیجر که پیدا شد با طریق اینترنتی فیسبوک ما گپ زدیم و وای گفت که من میخوام تو دستگیری کنم در اون ارگانیزاسیون برآمد کنی. وقت ما در خودم برج کلان دارم تقویم احتم خوکیروف و همچون پدر همچون اکا و هم چیزی ما را نگاه میکنم. من گفتم با هم روی یکم صحبت میکنم و با شما صحبت کردم. 2014 یا که 15 ختم نکردم یا که 13 آخرش بود اما خیلی اونجا ما کانترکت با ارگانیزاسیون وان اف سی بستیم. یعنی که همین طور شما شامل شدید با وان اف سی. شنیدم که وان چمپیونشیپ از همه گنرال کلان برای محاربه شما داده است. این هم باشد $8,000 است برای یک محاربه. این کدام محاربه بود که چون گنرال کلان گرفته بودید؟ این گنرال چه گم این اکید بین ما و بین همون چیز میشه. ما کانترکت دیم. برادر ما زور نور محمد میگیره در اینترنت میپرده اینا با هم دیدین و هر یک بوی ما همه قمه شود. یعنی که تقریبا هر یک محاربه شما این $8,000 است. تو برای اشتراک کردن هم 4,000 میتن. برای غالب برآمدن با 4,000 دیگه. 4,000 دیگه بونوس بود. فهمم. اما از لحاظ دیگر نگاه کنیم این معلوماتی است که مخفی است باید که بگویید نبره.
وقتی که مثلا برادر شما اینجوری معلومات رو پهن کردن شما با اون نفر چی گفتید؟ هیچی ما او را یگان شفتن برای که هر یک چیزی ما در رسخود ممکن که خیلی بارو نه زبور میریم چیز میریم میره هر یک اسپارتمن میدونه که در ویتامین در از دولت بیرون بارمدن مشق قریب همه خمیشه و رسخود همون برادرانی که هستن که همون رسخودای ما رو با کلام میگیرن برای ما هیچ نمیگه. سال 2017 در شهر دوشنبه مسابقه موریبای تنبتن ACB برگزار گشته بود. در یادتون است؟ بله. پیش از مسابقه در چورابینی وزنکشی و روبروکنی یعنی که فیس تو فیس که میگید شما حریفتون به نوآدمیه با طرف شما بسیار ناحرمتانه مناسبت کرده بود یعنی که احترامی دیده میشد. بعدا در وقت محاربه شما بر او غالب برآمدید. اگر زیاد با محاربه های جهانی نظر کنیم چنین حالت ها زیاد میشوند. عموما چرا ورزشگران این گونه مناسبت میکنند پیش از محاربه ها و خصوصا در وقت وزنکشی یا اینکه فیس تو فیس؟ После команды «Стоп» не работаем, все по правилам. آوازی که گفتم با یخلش ممکن پیار میکنه که یخلش شو میکنه وجود نشو میتیه که یخلش ممکن که با میترسونه با فکر خودش که آخه ایران تاجیکستان دکی شد دولت خدمت شد چه ما خدمت تاجیکا میمون دوستیم میمونا حرمت میکنیم ایروی اول ما نتونستیم که طرف اول دست بردارم یا اگه کار کنم جدت کردم و روزی باید خواستم که نشان تیم. من در محاربه هایی که شما در اول میکردید و شما رو تو یگانزا مشهور کرده بودن میدیدم که شما وقتی که غالب میبرآمدید میدویدید با بالای اکتاگون میبرآمدید هر گونه هنرها و دیگر ولی تو رفت عملیات میدیدم که این گونه حرکت ها و تو یگانزا حرکت های واهمناک کم شده ایستادن. چه فهمونم این چیز رو این اول که ما این اولش چیز میکردیم و خیلی آدم ها نمیفهمیدن خیال میکردن که ما مانندی تکبری میکردیم مانندی یگان ناحرمتی میکردیم و در اون چیز نیست. ما اون کار میکردیم که در دیگر ارگانیزاسیا بینن که ما شو میکنیم چیز میکنیم ما را قبول کنن. یعنی که این عاملا وابستگی دارد برای اینکه تو رو با این تشکیلات دیگر دعوت کنند و همراهی تو شرطنامه بندند. بله بعد از بوی ما با سپر ممکن که یک جا شینیم صحبت کنیم لیکن وقتی که در اونجا هستیم ما باید یگان نغمه باید نشان تیم. شما اعضای تشکیلات وان چمپیونشیپ هستید شرطنامه دارید چگونه در تشکیلات ACB هم برآمد کردید این چگونه است چون این حالت عموما چگونه میشد عموما و فکر میکنم که برای تماشابینان شخصا برای من هم شوق آور است وقتی تو در دیگر تشکیلات اعضا هستی شرطنامه داری وقتی که تشکیلات دیگر هم وای میکند اشتراک میکنی چگونه میشود این روند؟ وقتی که در ونیسیما بارآمد میکردم در تاجیکستان ACB شد یکم ACB بود ممکنه که دیومش بود ما را گفتن که بارآمد نکنی ما نتونستیم که اتکاس کنیم وقتی ممکن نبود که ما در ارگانیزاسیون ونیفسی اونجا کانترکت داشتم ممکن نبود بله ممکن نبود ما اومدم اینجا بارآمد کردم کانترکت ما را محکم کردم ما با ونیفسی با ایسر کانترکت کردم برای این روزا همون چیزا سبب شده استن و مدت کمتر وای کردن مشکلی دادم برای دیگر ارگانیزاسیا گذاشتن. فهمم. شما بغیر از مسابقه ها یعنی که محاربه های تنبتن همچنین در مسابقه های سامبوی محاربوی پانکراتیون و جودو اشتراک کرده جایهای اول رو اشغال نمودید. برای ورزشگری محاربه های تنبتن ممکن است در مسابقه های دیگر نمودی ورزش نیست اشتراک کردن اگر شما خودت میتونید که در سامبوی محاربوی عین زمان اشتراک کنید. بله سامبوی محاربوی ده میتونم اشتراک کنم نمودی زودو ده یا که اینا طرز ازود ای چیزو اشتراک کنم سبب نیست که ما جا میگیرم ممکن است که ما جا گیرم ده همگان میدونن این معلومات رو فکر میکنم که این معلومات و خبری است که وقتی که ما دیدیم که حتی شما مثلا مراسم کردید مراسم امضا کنی شرطنامه با UFC در همه جا نوشتن یکمین تاجیکی که با UFC شرطنامه بست این موین غفورов یک بار معلوم میشد که تا حال این شرطنامه شما تو یک اندازه رسمی هم باشد ولی عملیگردی آن
ками хусусияти ғайрирасмӣ дорад, зеро ки шумо ӯҳдадориҳои худро дар пеши ташкилоти One Championship ба пуррагӣ иҷро накардаед. Яъне ки шумо шартномаи худро, имзое ки шартномаро кардед, ин кори шумо ғайриқонунӣ аст. нефси қатъи охирон бое ки ман октябр гузаронда будам, 1 сол мегузарад аз байн, мада бои охирон надода буданд. Ман уже фикр кардам ки дар моҳи август контракти ман буд мешава. Дар август не ки ман пешакӣ бо организатсияи UFC мо контракт кардем, бо агар ки дида буданд да файт кардои UFC худаш да бои буромада буд, бо бале ҳамагон дида Эмаддин буромада буд ки ман бояд моҳи октябр баромад мекардам. Дар Санкт-Петербург буд. Бале. рӯе ки уже ванефси дид ки файт карти аниқ буромад ки ман баромад мекунам, бо суд UFC-ро гуфт ки иҷозат надод ки баромад кунам. Гуфт ин одаи мо аст. Дар қоғазо нависта буд ки агар ки ҳамаи баромад шава, мо иро ба суд мекашем, дар ҳар як рақибае ки чӣ дан гонорар додаган бо ҷавобгарӣ мешава. яъне ки дар ин ҳолат чӣ гуна мешуд, агар вақте ки шумо ҳунарнамоӣ мекардед шуморо ба суд мебурданд, ҷавобгариаш чӣ гуна аст? Ягон миқдор маблағ пардохт мекардед, яъне ки ба ҳамчун ҷарима? мумкин ки ҳам ҷарима месупордем, бо аз намуди ҳамин спорт як чанд сол дига маҳрум мешудем, уже наметонистем дар ягон организатсияи калон баромад карда. Вақте ки бо UFC шартнома бастед, шумо намедонистед ки шартномаи шумо бо One Championship ба итмом расидааст ё ин ки не? медонистеду фикр кардед ки хай мебандем ягон чӣ мешуда? мо ранги ҳамин ACB баромад кардем, ҳам хеле фикр кардем. Мо гуфтем ACB баромад кардед, ҳеҷ чиз нагуфтанд? Не, ҳеҷ нагуфта буданд, лекин ёро ҳамаша охирда омадан гуфтанд. як бор мумкин аст, вақте ки ду бор шуд баъдан бад мешавад. ҳамаша гуфтанд ёро. Фаҳмо. Оиди шартномаи шумо бо ширкати бузурги муҳорибаҳои танбатан UFC камтар барои мо маълумот медодад ки таърихи бастани шартнома чӣ гуна аст, чӣ гуна ин ташкилот бо шумо ба тамос баромаданд ва шартномаи шумо аз чанд муҳориба иборат аст ва чанд доллар, чанд ҳазор доллар гонорар дорад умуман ин муҳорибаҳои шумо, масалан ҳадди аққал? шартнома дар байни ёки 2 сол ёки дар байни 4 сол кардагем. на чанд моҳ гузашт, уже баромад надорам. Шартнома вале ман нашудааст. агар ки бо ма дар ин соперники охирон хеле зур баромад кунам, бо даст боло шавам, мумкин ки шартнома айсар бо ба гонорари болотар кунам. медонем ки UFC беинат хуб машҳур шудан мумкин аст ва пеш аз ҳама UFC пули хуб дорад, дуруст? Бале. чӣ қадар гонорар аст барои як муҳориба дар UFC? якум бое ки намери баромад мекунӣ, мумкин 10 плюс 10 боша. яъне ки чӣ гуфтани аст? $10,000 барои иштирок, $10,000 дигар барои ғолиб баромадан. агар ки бо бои хушу нишонтӣ, $50,000 дигар бонус. яъне ки ин аз он ташкилоте ки шумо айни замон бо шартнома доред хубтар аст? бале. қариб ки? хеле хубтар аст. як баробар зиёдтар? хеле ҳа? яъне ки боз метавонад ки бо мурури замон зиёдтар шудан гирад. бале. аввалан овозаҳо буданд ки аввалин муҳорибаи шумо дар ширкати UFC бояд дар шаҳри Санкт-Петербург баргузор гардад. баъдан менавистанд ки моҳи сентябр дар шаҳри Абу-Даби. вақте ки он ҷо Ҳабиб Нурмагомедов бо Дастин Порье муҳориба доранд, шумо низ бояд муҳориба кунед. аммо баъдан шумо ҳама ин овозаҳоро рад кардед ва гуфтед ки муҳорибаи ман ба ин наздикӣ намешавад. бисёри нафарон воқеан ҳам ғамгин буданд. ин чиза ки кема аҳтам хо кирифт бо Зуҳур Нурмамадов ям ҳамчун аҳкама мешнем, мо я сарҷам мешавем, гап мезанем. мо ва нефси давоми охирон бор иштирок кардагимон уже ба фикри ҳамаи мо уже маҳкам шуд, контракт уже буд шуд. ки рӯзе ки омад мо уже контракт кардем, барои ки мо дар хела бой надода буданд дар нефси. мо ждат кардем, муддати 1 сол ждат кардем ва гуфтем ки моро ё боид тутилни боиден ё ки ягон бои состем ба гонорари баландтар уже. ё ки ҳамахеш намондан бои намондан, соперникое ки бои додан дама ё ки мара бобаридан, ҳамаи бояд ду бои додан ва баромад кардан, лекин мара бои надодан муддати 1 сол. сабаб дар чӣ?
نمیدونم برای ما خواستم که فهمم نگفتم با گرفتم گفتم ما ягон باشو масалан мактуби расмӣ мекунӣ ки дар онҷо ҷавоб надоданд نه جواب دادن چی نوشتن؟ گفتن که کاش کم چه گفتم صبر уже با معناش که کم تا طاقت کو و ایسم یک سال گذشت уже مدت یک سال ما یگان جا برآمد نکردم ما باید برآمد نکردم یگان اشتده که جنگ خود رو گم نکنم یک برآمد خود رو گم نکنم با ارگانیزاسیون UFC خود رو روزیش نو کنترکت کردیم اول گرفتن در بین ما уже باید دادن яъне ҳаракат карданд ки тӯяканзо барои шумо халал расонанд با ماهی که این آگوست نه ماه باید بود میشد کنترکت ما بود میشد 31 آگوست ما را در خیتای گفتن UFC یکم بار ابودابی گفته بودن با 7 نوامبر مسکو در این سه جا ما باید یک جوجه برآمد میکردم ماه آگوست اگر کنترکت محکم شد این 14 16 آگوست با همین سپرنیک ما را باید دادن در مدت یک ماه ما گفتم تیار نیستم برای که ما خیلی وزن بینای یک ما باید ویس ما فرورم با مشق ما شروع کنم که رقیب ما با قوت است ما باید یک جنگ ساز نشون تیم آخرام بای ما با دست بالا برامو با خوبتر میشه Megamovie.tj – это абсолютно новый лицензионный видеопортал, на котором вас ждут лучшие сериалы и фильмы в хорошем качестве. И главное, трафик бесплатный. Для подключения набери звездочка 4001 решетка и смотри фильмы без ограничений. Мегафон Таджикистан. Кино начинается с тебя. салим муиддинов яке аз варзишгарони шинохтаи тоҷик дар муҳорибаҳои танбатан якчанд маротиба спарринг партнёр бо Ҳабиб Нурмагомедов буд. Шумо инро медонед ба фикрама. ба наздикӣ ӯ дар яке аз мусоҳибаҳояш мегӯяд ки ширкати UFC аз худи Ҳабиб аввалан пурсон мешаванд ки кадом варзишгарро аз давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба ширкати UFC даъват кунанд ва танҳо бо розигии ӯ ин варзишгар бо UFC шартнома мебандад. Ин гапҳо рост аст ё ин ки не? ин гапҳо ҳамаш хеле мумкин ки вай одамое ки аз Россия ҳастанд ва ё гуа барои ки Ҳабиб Нурмагомедов агар намедонам то ҳамин Макгрегора бирданаш худаш ҳама хеле вай дошт менеҷер дошт фақат менеҷер будан вай дам президенти организатсияи UFC гап мезад Ҳабиб худаш кора намекард барои ки вай машак на бо ӯ гап зана намешавад яъне ки ин гапҳо то ростанд ҳозир шанадам дехали Тоҷикистон Ҳабиб вибр карда наметавонад. Шумо ошно ҳастед бо Ҳабиб? Бо дар Ҳабиб онҷо не. вохӯрдаед? вохӯрдаем дубор неким ошонед. дар яке аз мусоҳибаҳотон шумо гуфта будед ки аз соли 2013 мехоҳед ба муқобили Ҳабиб Нурмагомедов муҳориба кунед. Буд чунин мусоҳиба, дуруст? Оли вақтиш меба. аз сабабе ки он замон ӯ бо ширкати UFC шартнома баст ба шумо шанс набуд барои муҳориба. Акнун шумо низ дар ширкати UFC шомил ҳастед, шанси шумо наздиктар шудааст. ҳоло ҳам мехоҳед бар муқобили Ҳабиб Нурмагомедов муҳориба кунед? Ака ҳама ин чизро вақт соат нишон медиҳад. Ма то ҳозир хеле желание ҳаст ки баромад кунам бо Ҳабиб. бале ва боварӣ доред ки Ҳабибро мағлуб мекунед? ака ужа бо ман худам да боварӣ дорум ака барои баромад кардан ки мағлуб кардан ва ин чиза фақат Аллоҳ ришад мекунад ки даст боло мешавад ки даст паён мешавад. фаҳмо. Ман шунидам ки дар вақти муҳорибаи Конор Макгрегор ва Ҳабиб Нурмагомедов шумо ба Конор мухлисӣ мекардед. چه گم اگر که از که ما گفتگویی که ما گفتم ممکن که یک چند آدم میگن ما برادر مسلمان است ما باید مسلمان رو پادشگاه کنیم خوش ایری و دینمون گپ میزنن خب ما خیلی میگم ما بعد در نماز میخونم چیز میگم میگفتم الله حب قوتی برا بویا مگریگر برا یکی میخوای روحی خودم میگفتم که باید درونکی میگفتم حبیب برا روحی میگفتم مگریگر زنشه حبیب نورمگامدوف ممکن بسیار توجیکان نبودیده باشند. ما در 2013 یکم بار در چمپیونات میر دیده بودیم شو یا تازه هم برام گفتم که وقتی چمپیون نبود گفتم بیا صورت گیریم گفتم که ممکن تو آینده چمپیون شوی. ما همه فکر کردم اما اقسام دارید بله نه همه خیلی گفتم حبیب نفرماد صورت نگرفت قطعی ما نگرفت نه
و او وقت من 16 ساله بودم چمپیونات میرداد خیلی یادم از همونجا وجه دل شکسته شدم خواستم که دیگه گفتم حبیب یک قطعی کدام داغستانی مسابقه برآمد نکردم گفتم که یودا باید بوینتی در چه چشمتون حبیب میشد یعنی که آرزوی کلان شما این حبیب نورمگомедов رو مغلوب کردن است اگر که غلطه ممکن که یا که ما باید بهشون یکان جور شکنه ایرین برورن ما که خیلی زدوات زنه تا مردانه باید برآمد کنیم با حبیب بله ما انتظار میشیم این محاربه رو زیرا که یک قدم دیگر مانده است تا UFC من فکر میکنم که شاید در سالهای نزدیک این چیز عملی شود شما زیادتر برای تیاری با محاربه ها با مربیان احتم خاکیرов اعظم خاکیرов و زوربек نورمحمدов مشق میکنید آینده وقتی که در UFC محاربه هایتان آغاز میگردد با همین مربیان مشق میکنید یا اینکه با مربیانی که در خارج هستند Tony Taru gave an outstanding account of himself tonight in the one championship cage, but Gafurov just too powerful, too relentless, too tenacious with the ground and pound for the finish. A combat sambo world champion now looks at همین مربی هست با حاتم خاکیرov برادر کلانشون همه وقت در ترکستان با همین مربی مشق کنیم وقتی از دولت بیرون شدیم با همون زلی که رفتیم مربی همون زال خطی مشق کنیم یعنی که در آنجا علاقه مربیان دیگر نفران هستند. سال 2015 در فدراسیای روسیه پس از محاربه‌تان مقابل عبداللهیف магомед در یادداری محاربه را در داخل اکتاگون از جانب دو طرف کشمکشی شده بود. با کدام سبب آغاز شد این حادثه و من چی شده است برای ما کمتر این چیز را آشکارا صحبت میکردید؟ ما وقتی که از بور که تایلند اومدم باید در ویسی 68 کیلو ما برآمد میکردم اومدم 69 کیلو بودم چند کیلو بودم با اومدم آقای داغستانی است магомед عبداللهی داغستانی است اومدم وقتی که وقتی ویسکشی بعد ویسکشی فیس میشه ما بار اومدم بالای ترازو 1 کیلو ما وزن بودم 69 کیلو بودم و اومد طرف استاد ما گفت که کارچه همه سب پنیک ماده که فهمونم با استاد گفت ویس شگانیت نکنه گفت چند کیلو باشه ما قطعی برآمد نکنم رفت اونجا پریزنواد نکرد همین چی سبب شد؟ بله فهم زیادتر در مسابقه ها پیش از با اکتاگون برآمدن شما با موسیقی البروز جان میرزویف برادیاگا برآمد درسته چرا ما از همین موسیقی موسیقی تاجیکی نیست؟ is only 19 years old but already has این موسیقی ما از گفتم که ما داغستان این موسیقی برادر من احتم خاکیرov فقط بیراد نکنه که همه برای شما شخصا فقط درست شد پسند است این موسیقی نه ما در مدت برآمد این موسیقی واپس گوش نمیکنم این پسند هم نیست برای شما این اول وقتی که اون نمیکرد موسیقی میتواند که واسه شود یا اینکه نه بله میتواند چگونه کدام موسیقی رو میمونید این اول نه حوزی نمیدونم برای که این خیلی گویا یک موسیقی هست که جاز داره چیز داره که کمک خونی آدم در گردش میدروره که خیلی هوشیار شوی آدم خوابش چون برای یک موسیقی یافتن در کاری که کمک موسیقی تاجیکی مونید این اول موسیقی نمیشه موسیقی آشناور یعنی فقط موسیقی تاجیکی من فکر نمیکنم که فقط آشناور است هست موسیقی خوب موسیقی چخیله فقط برای لوبوف برای نغزبینی ایشی شکیدت نکنه ایشی در شرای خنون ایروی هوا در یکی از مصاحبه هایتان شما گفته بودید که اگر ورزشگر نمیشدید کسب هنرمندی رو انتخاب میکردید در کدام فیلم و در نقش کی خود رو دیدن میخواهند آینده از یگان فیلم پیشنهاد شاید راضی میشید در فیلم نقش بازی کردن وقتی که هنرمند شدم بسیارتر میخوام که در همه فیلم ها در جای
камтар ҷанг, байвикӣ, снайперӣ ҳамин чизда иштирок кунем. яъне ки филмҳое ки пайвастагӣ доранд бо жанри экшн ама шумо бисёр дар як синну соли ҷавон ба муҳорибаҳо пайваст шуда будед, зеро дар ҳақиқат ҳам ҷавон будед. Вақти аввалин муҳорибаҳо ҳарифонатон аз шумо якчанд сол калон ва таҷрибаи бузург доштанд. Чӣ гуна буд он замон барои шумо муқобили онҳо баромадан ба октагон, як нафаре ки бениҳоят ҷавон аст ва нафароне буданд ки дар инҷо онҳо таҷрибаи зиёд доштанд? Акчи машқ мекардем, мо фақат як фикр қатъи баромад мекунам. Мо фикр мекунем ки вақте мо баромад кардам, якум фикр ки бояд парчаи давлат боло шава, мо ҳама вақт ҳамин тоҷико якум номер бошем, ҳама тоҷико ҳама вақт боло бошем да. Ай давлатҳои дига мо тоҷико камтар боло бошем. Боре ки чӣ мегӯянд ҳамон пешинаҳои мо история гӯем, ҳамон историяи мо бақувват ай чанд давлатҳои ҳамин озирае ки вай номошро мегиранд, ай ҳаваи мо бақувваттарем. Барои якум ҳамин фикр мекунем ки мо тоҷико бақувватем, мо бояд зӯрем, бояд нишон диҳем зӯримона ки чӣ қа метавонем. Ва дуюмаш фикр мекунем ки агар ки ма вай мағлуб накунем, вай маро мезана, вай маро оҷа мезана, мумкин ма маиб шавам. Барои ма як хеле баромад кунем ки созе оҷа бурам. наздикӣ яке аз бо боксёр мушзани шинохтаи Федератсияи Русия Максим Дадашев пас аз муҳориба аз сабаби зарбаҳои вазнини ҳарифаш дар синни 28 солагиаш вафот кард. ин хабар дар ҳамаи сомонаҳо ва расонаҳо пур шудааст. соҳаи варзиши шумо низ хатарноктарин ба ҳисоб меравад. ягон маротиба фикр кардед ки аз ин намуди варзиш дур шавед? хеле нашуд ки барое ки вафот кунем чиз кунем, хеле фикр накардем ки аз рӯи ҳамин варзишро тарк кунем. агар ин чиз масалан ба таври ногаҳонӣ мешавад, пагоҳ чӣ мешавад ки ҳеҷ кас намедонад, зарба чӣ гуна мебиёяд, инро ҳам намедонед. ҳастанд масалан дар организми инсон масалан ҷойҳое ки агар ба онҳо сахттар зарба расад, инсон метавонад ки ба ҳалокат расад. бале мо пеш айбои ҳамаи ҳамин чизода имзо мемонем ки мо дар саломатии мо як чизе шава, мо худмон ба худмон ҷавобгӯ мешавем. се беҳтарин варзишгари муҳорибаҳои танбатан дар Тоҷикистон ба фикри Муин Ғафуров. ба фикри ма хеле варзишгароне ҳастанд ки уже ҳама шинохтааст. хеле Азам Ғафуров созай бо аз клуби нав ки ҷавони нав рафтаестай на Хуршед Назаров адӯстай ин оянда дасоз мешавад. уже нафари сеюм ҳамчун Муҳаммад Наимов иам уже Муҳаммад Наимовро чӣ хеле мо мегӯям ки ин одаме ҳаст ки инро мо дар Америка дидам, мо бо ин дар як зал тамрин мекардем. ин одаме ҳаст, худаш меҳнат мекуна ва худаш бо далиши машқша мекуна. ин хеле спортсменҳо каманд. ин мардак ҳам кор мекард, ҳам меомад машқ мекард. ранги спортсмен, хеле спортсмене ки ҳам корша мекуна, уқа бифара мешава, бо ин биё меҳнат мекуна. барои мумкин ки оянда ҷои хубе гира. се беҳтарин варзишгари оид ба муҳорибаҳои танбатан дар дунё ба фикри шумо? якум Фёдор Емельяненко, дуюм ин Ҷонҷон аст. ва сеюм? сеюм вола дар фикри ман сеюм нест. оли Конор Ҳабиб наметавонад ягон таёли нашидианд барое ки дар дунё нишон диҳанд. фаҳмо бисёр хуб. мо барои муҳорибае ки шумо ба наздикӣ доред муваффақиятхон ҳастем. ман ташаккур мегӯям барои шумо. бигзор он ниятҳо, он орзуое ки шумо доред амалӣ гардад дар амалияи ҷамъиятӣ. муваффақиятхон ҳастем. мухлисӣ мекунем, тамошо мекунем. мо танҳо барои шумо муваффақиятхон ҳастем. мо ифтихор мекунем, тоҷикон ифтихор мекунад, Тоҷикистон ифтихор мекунад аз чунин фарзандони бароманд ва пеш аз ҳама фарзонаи миллати тоҷик. сипос мекунем барои ки вақт ҷудо кардед, барои ки имрӯз омадед. сипос барои шумо. сарпарасти барномаи имшаб лайв ширкати Мегафон Тоҷикистон мебошад. ҳаст ҳамёни электронии махсус ки ном дорад Мегафон Лайв ки тариқи он шумо метавонед хизматрасониҳои коммуналӣ, ҷаримаҳои автомобили худ ва дигар хизматрасониҳоро ба таври онлайн пайваст кунед. боркашӣ кунед аз Play Market ва App Store замимаи Мегафон Лайвро. номаи саб ман Борис Усмонов. имрӯз дар меҳмон буданд Муин Ғафуров. Муин метавонед ки таманоти худро ба тамошобинон, ба мухлисони худ низ расонед.
یکم قای با خیلی حضور آمد نگیم که شما ما رو در اینجا تکریف کرده و حضور آمد که مخلصانی که همه وقت در حق ما دعا میکنن دلی خورساندن قطعی ما را پیشواز میگیرن در هر جا ما حضور آمد میگیم و ما بخشش در باید گفتن در تاجیکستان ما سپارسمنت های بسیارن زور همه اکچه که باید گفتن زور پرقوت بسیارن اکی جا در نامشون نگرفتیم لیکن چند هستن این سه کسی گفتم ها نامش نگرفتم با رنگ همه بسیارن تاجیکستان خدا مونده فهمو تمام این خطاگیتون رو فهمیدن همگان میبخشن شما رو ما موفقیت خواستیم برای دیگر ورزشکاران ما هم بگذار نه تنها سوهای سمت موربه های تن به تن پیش رود دیگر نمودهای ورزش هم در تاجیکستان پیش رود مثل موین غفورов در دیگر سوها هم پیدا شوند و آنها نیز اعتبار و آبرو تاجیکستان عزیز ما رو بردارند خیر و میخوریم هفته آینده این بود امشب لایف